near where this phone came from. Tutoy mazangajen tayo sa sikamasan jerut kamu ko isaceqali kemacarisianan. 现在要进行的是第3单元轻松说族语。 Sa tutoy kadaw mabanay sa kina itakadawan. 今天的主题是我的生活作息。Pulaluyan, bida miringan asusi gatsalan. Pulaluyan, 你都几点起床？我都7点起床。 Bidyo miringan asusi gatsalan. 喂， We, mi gatsalakan ito bidyo miringan limita kadaw. Migajalakan ito bidyo milingan limita kadaw. 好，kemudian 然后呢？ 然后我会刷牙洗脸。 Kimurumur akan saka pinako. 所以刷牙是给母鲁母鲁，洗脸是比那个，全部念起来就是给母鲁母鲁阿根萨嘎比那个。喂，那行系，我会去买早餐。外加跟那文那里打跟那买。外加跟文那里打跟那买。喂，安妈说文那里你买什么呢？文那里阿根打棒嘎多奶茶。文那里说打棒嘎多奶茶。 所以奶茶就叫奶茶吗？说奶茶kasi tuan kan lihat kaya na may taso so奶茶no ya maba奶茶uja no ya narinipungan no taso kay au ai tuan nai no ya maba奶茶牛miru kwa ya jen 所以奶茶哎呀，各位听众朋友有学到了吗？奶茶叫奶茶，红茶 不是红茶哦，对，红茶叫果茶，果茶果茶那样，慢慢的就跟哪里你不按那改，这是日语的果茶呀。原来是这样子。喂，再讲说，喂，但最后我就去上班了。好，外讲说，maka kena manga跟外讲kena sampan那真gimana pas ini nong asun。 吃过早餐之后呢，然后我就去上班那吃过早餐怎么说呢 ？Maka kenama angaken，Maka kenama angaken 然后去上班。好，外加跟马先生。搞外加跟马先生。哇，巴利亚，这是杂版的不了留言，杂版。哇！ 赛光阿孙，俺妈说给你咋换都抓嘎到。你今天写了些什么呢？我今天学到的有，我都7点起床。Migajalakan ito bidyo milingan limita kadaw。我会刷牙洗脸，给母鲁母鲁阿根萨嘎比那个。我会去买早餐，外加跟文那里的跟那买。最后呢，我就去上班了，搞外加跟马先生。哇，巴利亚！ 拜pinaiyuanan kiri kai 我的生活作息，我都7点钟起床，我会刷牙洗脸，然后买早餐，买了面包和奶茶，吃完早餐我就上班去了。Ko kina ida katawan, migajalakan ito bidyo milingan limita kadaw. Kimurumuru akan saka pinagop. 外加跟文那里打跟那买，文那里跟打棒跟多奶茶，马加跟搞外加跟马先生。最后大手杂吧，原住民的掌声。Nuna paiwan tin